Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Nongyalam Jongka Employment Monitoring Cell ka Khasi Students Union ha kashi tarik uyayong arjar arpsan kila dawa ya ki bor penia jongka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science ban pensang yeshwa ya ka jing permana thungkam nursing officer kadba kaseng kadang ap ya ka jubab ka bashitayaw halor ki jingkali bala IT ha u director u Professor Dr. Nalin Mehta. Ha kajing ekran bat kilat pathai kubor. Hadin baka jia kendu yaki bor penia jongka Nigrims, u Chairman jongka Employment Monitoring Cell, u Samla Ruben Najiar, u Balongru u Assistant Secretary jongka Khasi Students Union, u layathu baka senggala dawa yaki bor penia ban tungkam bet prapo persen daki nurse kanthai bat tang arpo persen yaki nurse shenrang. Bat nalor kata, shu ulaong ba lada kajubab jong u Director kam ajing hun satya yakaseng. Kan sasyam daki weipat kisen jam namar ba ka jingdon jongka Nigrims hapo ka jala Meghalaya kam ajing mento ruem ya ki nongsong shnong ha ka yo kam yo jam hanrei ka plelat penban ya ki brio ki banabar ini hati ini kiat si baladam ni lawan pan classification na kata jing kincai no tu deputy director hatu kapor halor ka jing kincam ni hapo Nigrims hadin katu nila pet yu nila check yu kata roster register kaba nila ki mencentiung nila open but hadin kajing pet kajing yo kajing sakti jing baru kita ini nila on kendu yu director mentasi ban pun sngo halor kita ki katu kan himat mangi pun kaseng nilap badai baka tungkam hapo kan Nigrims kabeningkong kamat banyak keren kolong halor ke age relaxation ne kata ka rta jungki candidates kung mengi bahaki advertisement ki barem mencua karta ban apply ya kini post ke dihadu lai kusan senang Henry menta akan advertisement bertemai i bakarta kila penkut no tang hadu lai post nan kan ni kan long ka judu nong ya ki bala pas ki examination berpher nomor ba kiran du kitu niat senang baki kami oban apply kan ngono kam nomor bakal ade for covid asnem kino kan ngono recruitment but namta kung kitu ki post i pat bakin klem da pentip klem da ia kila pen od no yakta na du lai na lai kusan senam sala kusan kan long ka judu nong ka bakra namta ki kasi ki jungi bro kowe ka baar ngila akran chipang ka ratio apor ka male and female ratio ka badai ba ki nursing officer ka badai bi ini benta ini iba mencem senam kila ya in ba ka norsen bat hatu ka norsen kumbakalong ka IMS bat kiwi ki institute kidon ya katuka 80% 20% ratio kamut khapung ki kintai arpung ki shitran jadi hanigram spot indon umbotak ratio bat kani ka advertisement momentaru iba kamdon kumbotak ratio bat kani kan long biang kumju kumbakalong kisnem ki baladam aba ki bun kinas ki bawan na po Rajasthan kiwan ban tre hani jadi kita kena spot kindik bala abid labiang kadon gejuna habun ki benta ti bahabangi don kena cong balai pat bangindon kam itu kena spot Rajasthan ni akran cipang kata ratio ba kani advertisement momentaru kadi bandon kata ratio ba prapo nam taki kentai bat arpo nam taki shinrang roster kumangala patai ki bangila wan check ya roster register nila bakindon ki kilong bambiang but nila karan bu shalor ka reservation kani kamat reservation kolong ke ba kum kaseng ni ba idon kam pinkala kumang sipatai pi ba idon atli ke reservation kawi ka nanta ka central government ba kawi nanta ka state kum state reservation kum kitip ni kadai sapum ni kasi jentia sapum ni karo katsan kadai ka open and reserve but san nanta ki ada central hindi hapo ka central part kadai sanpo nanta ka open category ni ka unreserved OBC ki apnyo person ki scheduled caste ki katsan person but ki scheduled tribes yo tang 7.5%. Kani kalong ka AKA paman kapor bagi central institution ni iba kibun bet kiwi ki brio na kiwi ki jela hindi na pro jela jungi pat kandon jadi ka pat kawai baka kaseng kalap ba aka jela jungi midon ya ka ST less midon ya ka SC less hindi ngimdon ya ka OBC less tagamut kita ki arpnyo person ba hapo ni baru sakata bat kiwi central office tu kiyo ban kam kiyo na namar ni kat kum gajing stu jungi kalong ba
kiwi ki ST OBC ni ki SC ru jong kawi ki jela kinumla ban claim ST OBC status hapo jela jung cubu kum ngadi ukasi ngadi ST hapo jela Meghalaya dangali apply kam si Assam ngabli apply kum general ngamla ban apply kum ST namar ngamdi ST ka ngamdi ST jong ka Assam tu kum juru ka kalong hapo ka jela jung hindi i pat ba hapo jela jungi bun kum gini ki AKA boro ba ki OBC na kiwi ki jaka ki claim OBC status ni halo kata ngila panjing bencai te hapo kala bun ka jinga tainya na kalyang jung director ula pini ba ngilong ka ngi di ka central agencies but hapo kat kum ka all India ngimla ban khen ba uni di OBC na kata jela na katni ka jela ring yap khen nang ye boro ring na kalyang ka sing ni ong kam chimlong kumta but hakabadi kiwi benta hakabadi ka age relaxation na ka ratio 80-20% ratio ru na kalyang director ula pini ba ka ministry hi nalor kam sya are ya kan nikrim sebalik kunta rengi juba pat bali haba ka aims ba kiwi ki hospital kila balik kunta ka EU ya kan nikrim sebalik ya kata na kalyang kajungi kala don ka jingai tainya ba ngim sum hun ya ka jing juba director ba kadu kadwai ni asyik kalau ni asyik kunkut no ba ikwa ba paro ka memorandum mengipan tasni bangila ayah koncu unai ngi da kajing tho ba nakalyang jung director ula pan por ba unla pun da chimi ini nomor pila bun ba ki ba point subu hapan pen te yale ban pendek kini hapo still ba unda ula ai ngi da kajing tho insape ita kajing tho maka reply nakalyang jung nomor karkum bo time uang kidon kita kikindon ba la ha ka ministry ba kumni kumpai ula batai bun ki ini hindi imsim la bangit kita ki boro tadi nang ipan iro jing tho bangila pan du kopi song boro kita ki baka ministry ka pha chakan ni program panle bangila bingin jor ba bali kata ka ministry na sarkar India kan hindu thala tangi ka jela Meghalaya ni kiwi pat ka ailat di banle kat bakwa di hadin chitio pat ladang la yo ikini ke reply na po ka ministry pan minsa yawan ni kendu biang di director buat lada jing dawa jong kaseng kimchim urlong te mentoy re bakani ke recruitment ne kani ka advertisement kani achikmat markum bangi imentahi ki kasi jui kinumyo ini nampak nasi sepasan post nampak nasi officer tang atli bayo ki ST kita ki ST ru kila punyo ni kiwi kata kamdon kono ni jing kana nanta kiwi ki post kumbangi ki advertise baro hi kila kiwi kategori ki mentoy yu balada kani grams kadon kinongpang bun kiri nampak jela cuni kini kiban tri binapa kumbang ibun kiban nabar kitri torti ya kakam tingin kwa bakani kanyai ja kum nakalyang kaseng ngilabo ka jing maham ka ba he ba wat mut ba tang ngimi nang ning la hun ya ka jing yakren hiring up ya kata ka jing tho ka jing nakalyang kanigrams ka ban ashni hapo still but ya ka bumentahi ya kani ka advertisement di ban put on hold ni ban pensanya support but on cut on the nipat ya poi kanu karai ka ba syai kadar minum sya bakani ka recruitment kanya chikma in Asia Arnold ki member of the parliament ki MP ki jungi itai ba ki ba Sri Saling Marak bangin ai kini ki ai ki Sri sama bangin ai kopi kini Arnold bangin nyeleru ban batai ki bakiru ki ban push ne ki ban keren halo kani ka benta hapo ka ministry nakalyang ka tumuseng ko mga labati ngila long ba siya minum ai la re kani ka recruitment process bakanya chakman lada kanung ya kat kum ka jing mentoy jong ka jat bani ko kumbangi iba kumbang labata ipi kata kamdi ka jing jikran juga hadu director but deputy director ukran ya kata begini kinases ki badan menta hapo ni grams ki leftovers udah ong hi kata ki leftovers kamot ki ba syak kentat naka ins but ki institute hospital institute ki wan support ni grams ban kapon i ga kasorkar peding ka juli puntahi yaki ka pendulong ya ka jela Meghalaya ya kan isi do rakwe kum badas bagi baki kibri ki bam mentoy shunu kawan berat ciko Meghalaya minum ailat bahkan long ni ai ba baki da kam ya kini kerpu kunus ai kan long da kontraktual ru ini kinyo rung kin outsource kin rung kibri bijuni banyak balong permanen baki nyo kibri bijuni